Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orian ko kaya pudiatan ko Allah subhanahu wa ta'ala kirko lang manabantugan nabu silawatan tanong so Pangulo tanong nadiwan tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam abuso mga sahaba niyan, abuso mga pamilya niyan. Panginoon ko Allah, mambagyan tanwag yung kuto magmamaana o salam kalilintad na po ayad na mapumagusya ka kano makampat sabihan ka iya paman na makampatauras na diyan ko to makapantag ko paman na kandaruba wan yan kaya imana niya na kandaruba na pedaya ko paman na tantun na piyakay lutan o Rasul sallallahu alaihi wasallam diyan ko to ayamana niya na kinisubo niya nun paman na so Rasul sallallahu alaihi wasallam na pedukupia kay lutan niya o kinisubo niya no nagyang poto kantor lupa away nagupia kay lutan mamu agyang poto paman na kini paman nagyang poto ataw ayamanan niyan na di mababaya sa paman na kapakakuasa darulupa na pia kay lutan mamu Rasul sallallahu alaihi wasallam mayon kanyan na inisa parihan so Anas bin Malik radhiyallahu anhu na ay nalwin yan at iyan manutuakan na Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muru ba'a paman na suatigan so Rasul sallallahu alaihi wasallam na tanto niyan din na piyanabunta malanagyan ko to ang kinisubo niya po ayamanan yan na kapangarma kapakabang sa walay وينهى عن التبتل نهيا شديدا nagutan tunyan apiak kailutan agyang koto aayamaanan yan na di ka pengarumautaw hoy piak kailutan yan nagu aya inaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wadud alwalud fa inni mukathirul anbiya yaumal qiyamah Ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam pamangkapan kubai sabai ayamanannya na salibata na buaya manannya nami pendulu na iyo sama pihak kapatid dulu na antune sabab natigin to fa inni mukathirul anbiya yaumal qiyamah asab-sabenar ipengangarikan sekano ko mga nabi sa aluman amori ayamanan yan mga bangsa ko na dia bisa mana niya nandelang gidaya balbak na pedaya ko ayamanan yan na ini suku Rasulullah asulangwa na ayamanan yan na miya kaubu dinggal baksan delang gidaya na ayamanan yan na kepuiran na giyang puto amala bala sama papadalamon why na bugyan kayan delang gidaya balbak na pedaya ko kesabapan nakapapakala ubangsa na budika pakapikilala yung piti bangsaan begitu kataron Allah wa qabaila li ta'arafu na pati-pati ako ayamanan niya na ini suku Rasul sallallahu alaihi wasallam suka kebalaga iron why tantun na piyakailutan Rasul sallallahu alaihi wasallam na inalibnu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran aw min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha pagkumanan yan na pedati Allah subhanahu wa ta'ala kung mga tanda Allah nagyang koto ay na dunyan takan wagyang koto adar lupay wapun kung mga ginawa niyo litaskunu ilaiha kaangkan makategna ang makategna gyang koto ang karna iyo ayamanan niya kapakaptek na amukar na utaw na giyang poto kapakakuan niya sa daruba subhanallah
Ayam mana dia na kailangan mo amaku adaru dupa utaw mapamilya na giyang poto mapapadala mo na giyang poto paparangay na mapia. Anto ni sabab sa igira aadin abdun ang mga muskila na ayam ana niya nagiran dikap musawiran nam ayam ana niya na kedagiang poto awid akal ka ayam kisang piunagiang poto kalilintad sabab ko ayam ana niya nagiran dikap para musawiras sa mapia. Ayat na ikuatan sa ibarat nagyang kutuwala diwan tanong Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam nagwan niya po inakukaroman niya sa Khadijah natantun na api perangayan ng Khadijah radiyallahu anha Rasul sallallahu alaihi wasallam sama pi aparangay na anto na mamu inipala sunwallah nadayon sa kya patay mamu Khadijah nadayon sa kanya mamu kalipati Rasul sallallahu alaihi wasallam dayon sa kya patay na layamanan niya nakatatagman mamu Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab po ayamanan niya nakiyap-yipi niya sa parangay ko Rasul sallallahu alaihi wasallam taman sa miyali ko mga hadith asu Aisha radiyallahu anha na ayamanan niya natigyan na ayam buat tigyan ajir natigyan di kapanaw dan pagsilu sa ayamanan niya nakarong mau Rasulullah na subuh su Khadijah abadi su Khadijah na miya wapat din si Ummasaw Aisha radiyallahu anha lamang penutun ayamanan niya na di kapanaw dan Aisha radiyallahu su Khadijah sabab ko kaiilayan niya nun kakitataran agiyang kutu ababay Rasul sallallahu alaihi wasallam su Khadijah radiyallahu anha sa ikira ayamanan niyan na imisumbali sa Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat baganya nun sa mga bulay ko Khadijah sa ayamanan niya na sakasako niya ko karuman yan api panayamanan niyan miyawapat subhanallah na sabab nito ko ayamanan niya nakapia aparangay lagi na niya maanan niya na ayam na mituturo agiyong kaya maanan niya na piyagusitano lagiyong ko to ay maanan niya na kailangan kung durudupan agiyong ko to mapadalong kira agiyong ko to mapi aparangay ko ay maanan niya na darudupayan kag yun to ay maanan niya na kesabapan akap ke paruleran ko riski wallah nagulimu wallah nagukap ke ayam maanan niya na ketagukiran agiyong ko to kalilitan sa pengning ko wallah ayam maanan niya agiyong ko to amit tepi iman gawi napakang barakat pikiran wallah naguriskian siran wallah sa mga muria tau ayamanan niya ng mga bilang tau nagukesabapan ayamanan niya nakisultiran ko surga sa sita nabut temani sa diyan ka balasan kanurun wallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sí, ella share it. Sí, van así.